Hey guys, I am Deepu. Welcome my YouTube channel Principal Lifestyle. तो गाइस मु रिंग लाइट ऑर्डर करଥିଲି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ଚାଲ ତମକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆସି ଯାଇଛି ମୋ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ये देखो ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ये ହେଉଛି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍। ଚାଲ ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା। ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍। ରିଲ୍ସ ହବ ଏବେ ଡେ ନାଇଟ୍। अब सीधा रखिए टाइट करने में। चलिए रिंग लाइट। फाइनली सेटअप हो गया। ये खाली लाइट जलिया बाकी ଅଛି चलो लाइट जले। फाइनली एक लाइट जला।